Salamat kaborok silu solanasang paranu si tambu sule lante tahun 2022. Napasi tamu ki puang matua ulendu i penanda bisaranna umpamatanna pena lan atu yate Juma tanggal 7 bulan Misa tahun 2022. Dolo latarangi tu kadan na puang matua sia tananno mai kami tama sambayang. Kurre sumanga puang matua kami pasti patok kani untamui tahun baru tahun 2022. Totemo opuang laki basa sia laki nannung tujuh nakadami kada laki ning kurre sumanga itu jona mintu kapuroni opuang pena masalo tunduikan solanasang untandai itu jona patu borongna angki pogawi lan tekatuan yate lansangan na puang Yesu ki masambayang amin. Kada na puang tu di pepenggarontok lan mai Efesus pasal 4 angka 97 saya lako pasal 5 angka 2 lan atu ya teh tu nakua ya moto ladadi komi to unturu puang matua susi anak nakaboroi sia lolang komi umpak pekitanan pak kaborok susi Kristus mangka ungka masai komi sia mangka usorong kalena belanna kita mendadi pemala sia pesuru tu busarungu lako puang matua na di pakondi lamisa kada nakua to unturu sia tololang lan puang matua silu kaboro lan puang Yesus Kristus ia telino solamintu isinna maondonganna tutorotolino inang sipatu na tampak kiro pupuang matua belanna dosa sia kasalanna tu napawanang kamatian saya lakona batu neraka ya moto anak ia tupak kamayanna puang matua ondong pi anak kamatianna puang Yesu mangka umpati bollo rarana dautanete Golgota di gua ana dilakbak tu mintu kasalanta sia ondong pi kamatianta apa ya tu kita torotolino pembuda-buda ki tu tang pakulle ungkananai tu diona katuan kasalamaran tu napa akamasian puang matua ulendui puang Yesus Kristus lako kita ia tu napo banang antamukun bang tang umparakai lambeng kaolah lako puang matua belanna biasa tapahang salah sia sengak pahang ta kumua ia tu katuan kasalamaran tumangka napak kamasian puang matua lako kita inang ta emoya nalalesok dio mai kaleta moi anta tuo lan agan bak tulan gau kadake susin na boko barak maulelean tangtongan bak tu kamorang-morang biasa dikuah ma agosip ma tanga bak tu unannung apatang maelo sia umpalosongan pena anta lakotang maruru na diolona puang matua nenek tatanga sia tapokada tanannung tapanak tak lampena anta umbala tapogau siapa la tapogau anna posanggangi temi padanta torotolino sia mak rupa-rupa pak korayan lino ia tu katuanta saya lakona manasa tae nalarampo lako kaleta bak tu ia tu jona kadatuan suruga manasa tae antalan tarimai ya ketai natulu kapatonganan tongan diolona puang matua silu kaborok lan puang Yesu ya motona ia tu katuan selakona tutai anala rampo lako kita lako kaleta siatai antalan tarimai siatai duka na diolai tu jona kapatonganan salah sangadinna ia tu pak kamasian kasalamaran diomai puang matua inang sipatulah diterima ulendui kapatonganan sundun kapatonganan tongan umbara susi tu diona kapatonganan sundun bak tu kapatonganan tongan
ia motu kapatonganan untondai puang Yesu, umpe maranga puang Yesu, mataru lan puang Yesu, ondompi mak sorongan lako puang Yesu. Belan na agan susi mote, tu mendadi tanda manasana kumua, to men turu ki sia tololang ki lan puang matua. Silu kaborok lan puang Yesu Kristus. Yake di pemarangatongan nih, batu yake mukun nih dianggap, sia di pamatande, sia di palosong lan katuanta, tupak kaborok kamamasian na puang matua diona kasalamaran, manasa kumua inang lanak bak rui duka ya tu kaleta, sia mintu katuanta, ya tu katuanta lana ponoi kamamasian na puang matua. Na po urungi taisan siya tatandai, takana saitongan ni kumua iya tu umpogau kameloan, tayan na lamenda di bangari kabiasan, sangadina lamenda di sipa, siya iya mo bayu siya lekta, tu di angkaran siya dipogau si tuang pena maabulolong di olona puang matua. Inde duka moto lana nipayan, kumua ia tu kasendean, siapa porayanta ia mau tu tuo mengkaola lako puang matua. Silu kaborok lan puang Yesu Kristus. Anna pena masalo namora, la untundui ki solangasang, dikua antabatta, sia tontong parano, tuo unturu sia lolang lan puang matua. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua, milambi lako kita solanasang. Tontong bangkiran nuan kumua ta subscribe ite kadan na puang matua. Sia tapak bagian ni lako siluta. Kurre sumanga ki parampo lako kita solanasang. Na puang mora tontong umpas tak iku. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.